Adinanitor public immundis delusalis emutiantie, equimos supina plaena, da vegetum malcuatia. Et in taltam Deus salta, malat missi, primque manis Spiritus Sancto.
għaddejjem. Kif tal-ġenesi. F'dak iż-żmien, Melkisedek, is-Sultan ta' Salem, li kien qassis ta' Alla-Lori, ġie ħobbs konvit, bierku u qal: Imbierek Abraham minn Alla-Lori li ħalaq is-sema u l-art, u mbierek Alla-Lori li reħa f'idejk l-ewwa tiegħek u tagħ l-għexur ta' kollox. Il-kelma tal-Mulej. Int qassis għaddejjem għal Melkisedek. Int qassis għaddejjem għal Melkisedek. Il-kelma tal-Mulej l-Sidi, oqgħod mill-lemin tiegħek, sa ma tiegħek l-ewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Int qassis għaddejjem għal Melkisedek. Jiena rċevejt minn il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri il-Mulej Jessuq id-dejn fil-kien it-tradu. Ħal ħobbs u wara li rat il-ħaj kisru u qal: Dan hu ġismi li ngħata għalikom, għamlu dan fil-kbira tiegħi. Hekk ukoll wara li kien ħal kalċi u qal: Dan hu kalċi tal-pattu ġdid b'demmi. Kull meta tixorbu għamlu dan fil-kbira tiegħi. Mela kull meta tieħdu dan il-ħobbs u tixorbu l-kalċi, intom xantu il-mews tal-Mulej sa ma jiġu. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej jibgħodhom, għarik il-Evanġelju skont San Luka. Dak iż-żmien Ġesu għandi kien il-molotto is-Santa Talla u fejka il-dawk li jeħtieġu l-fejkan. Il-jum kien wasal il-ħin. Restu lejn il-12 u ħadulu tibgħatu n-nies. Għal-morru f'terkula u l-insiż tal-ħin x'isiru fejn jistriħu u jiġu xi ħaġa. X'hawnhekk qegħdin fost Iżdu għal-lom, għadwom, għadulu, m'għandniex aktar minn 5 tozzijiet żewġ kutin. Jekk m'għandniex ukoll waħda stess nixturi għal dawn in-nies kollha. Għax kien hemm madwar 5,000 franc. U għal il-xejn li kien. Qedhom bil-qiegħda 50-50. U qedhom kulħadd bil-qiegħda. Imbagħad għal-5 tozzijiet u żewġ kutin. Refajni il-sema, perikom u qasam. U tom il-xin, x'newluhom il-nies kutin. Kulħadd kienu xeba, u l-ċeċ tal-ħobs li fadal jinġarru fit-12. Il-kelma tal-Mulej. Quella coppia fino a San Luca, Gesù, il chiede ma poi sai io non capisco tanto la realtà. Se io immagina un po' di il volere degli altri, l'unicità che il regno di sé, ma poi il la taglia l'unica. Mentre gli dici i fiori a tuo mondo uscire, e la vita ma il figlio si è uscito. Qualora l'ultimo del Messia, il pensiero del Messia, di una missione da
Kemudian waktu dua kali sacerdote yang mereka selama menjadi ketua di sini mereka menamakan diri sesuatu aku dan waktu dan mulai yang bisa disebut adalah sambil sejarah. Sebenarnya sesuatu edukasi Pakistan berarti jauh dari semua berangkas indah pada Quran dia mengatakan wali itu dan itu suara kita boleh dan ini ketika kita bisa bergerak dari Quran dan harus bersedia ia Tapos kondisi na sampaw or significant sa media at wakil na lalasiyan jawab sa kondisi jadi nasiya dimulai Yesus berdoa al-Qudus kepada Tuhan Tuhan dan Yesus dan kedua pada dia hal-hal Tuhan dan harus dapat dididik oleh Tuhan dan Dewi ini akan direktur penulis betapa dari situ sampai kemudian sampai datang dalam fokus ini kemudian dan warna waktu depan dan usul dalam istilah kehidupan tentang budaya tentang al-manfaat warna konsekuensi tentang budaya Indonesia cuma refleksi yang dilakukan oleh Tuhan dan mengkaji dalam hati oleh sesuatu amun dimulai Yesus merupakan dari segalanya sungguh rasa anak kuasa Tuhan yang adalah siapa yang
artista sewitmole, inti lajn kaplusi, u jistolok inti ħita ogni kollu, għax bibni Ġesu Kristusina bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tant il-ħajja, kollox permezz, u tinqadejn tiġmura il-poplu biex minnu l-xemsa nżula issirlek offerta santa. Għalhekk ġejna jienek dawn l-offerti xikunu konsagrati lilek, iċċabontana li norbu għad-bison l-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem komplet ta' ibnek Ġesu Kristusina li bil-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dawn il-misteri. Għaxu fil-lejl li ngħadna lilna għal-qofs, raddek il-ħajn, birek, aqsa, tali l-xibli tiegħu umani, ħudu kullu l-ruħ minn dar, għax dan huwa Ġesu li jingħaqad għalik. Ukoll wara li mela għal-kalċu, reġarat il-ħajn, birek, tali l-xibli tiegħu umani, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċu tal-emmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għaddej. Id-dem li jxerret għalikom u għal-nedmin kollha għal-maħfra tad-nubijiet, għamlu dan tifkira tiegħek. Dan il-misteru tal-fid.
Nsejja il-fratelli issa għalli jħorġu diġà il-kursija.